India government na ngasai haibire masi tawke na khalamadi ngalligeda ngasai resign tawro matungda makuna tawromba yabdu matam jam thendhandana akhoi leigre koi ingthaba ngaibasu oiramba yai adubu laureba khongthang si deputy chief minister ani se kuki dagi ama naga dagi ama simak pai sisu yamna phaba khongthang ni aduga laure posidi khradi thenge adubu tobu hoji lai posida yamna interesting oi bedi sai panjagi beduni hoji leiba ngusarnu sanate aduga le pakrugi lm khokte laktara saruk yarare hoji leiba kuki kulai pai ba kangbu haiba tai suspension of operation de leiba mukui kulai sing asi mogi base camp da thamgodabani si tawgodabani sorry designated camp da thamgodabani haimna chingba maya am leibani madu onnate na badani aduna hoji lai posida khoi central government na yamna Santi purukna bagi nakanin mati loina lebak sing ngak nabu hona betuan tuan ba kunda mineri ba furup sing si yang na bagi positive mainam ko uwa fange dubu hojik si cookie group sing na KJC aduga tuan tuan ba lob sing na khoi yaning da phongdok pa aduga madu da tholok pa madu ga afafata gi daita masa masa na pujagadam ni haiba social media da kaida toba aduga chi nung thador pusu leire masina kadai phawd impactful oigani maruina sarkar sin leirebani Kulai pairaga chaliba lamhen tuhen ba kangbu singadu chap chana leiriba khoi madu lakshin nabu hona base tangai fadabra saite di kare phum thamini gi chanta jige habi report pale belenga se uju lenga tawri belenga se masi negotiation mota ya ma chathagi do male ko center se mai ba motre negotiation mota ya ma chathagi do male yapna powerful hoiba kahani ko powerful hoiba law se execute tawba ngamgadaba adugumba position makti tagado male aina haise ai personal opinion ni masi oiraktadana adana execute tawdana kahani ko furup ki maike gi yengna da bida constitution ka tang yenga thobak tawgadaba lenga kama oiragadi adudi yam chawba achievement ma oigani BJP na chai lakadaba chai kun kutha maso BJP na pai be abai mong legada ado hojik semai belenga sidi Furup masenji ini nangi supiri na utna bona da deputy CM ani leiba chief minister ama leiba tangai badana furup masenji khana base nuai na da bai ta ko demand jing se samna da maitai pan ni su demand ama leim ta di ma gi supi dori bra deputy CM ama adi samna da koireng adi chothe ai mol lei furup macha je moi gi su yau to ra gadi moi so dum deputy CM am pi ge bra ko question le la to je leader ai base leader ai basi ni chama na leader oya pot mayam gi leader mana miyo ya makna na thara ni kakna mana amadu gi delegation gi maka ta chatkadabni aduda deputy CM oi gi value sina kaino aduga cabinet amada minister ama oina lega chief minister amada support to gi value sina kaino ai basi yamna kupna koi praja sina khangwa machange si situation ya wordina ya kupna khangwa machange mandi deputy chief minister Piraga deputy chief minister sina lower kadaba decision sing do nakanani makine aina hajeri se amana uji kanogi IM gi pisto ki karigi adigi aya matam ladum asagi kano se chingi budget ka valley ki budget ka manade adu tawde da tawde na maitai dominated aiba robda yam leini ama jiso dum asagi separate administration adigi census ki matang da yaning da ba NRC tawba yaroi noi lamda tak tawgadamni koi romda tawba yaroi aiba moi gi agenda leini aduna ani ji bridging tawna bona da balance tawgi matamda constitution du defend tagadra adi mokoi gi apam madu tawna ko matamda chief minister si thabak tawga moi da aiba question du di am chawna hojik dum leini ba aduna sai government of India na tawri ba policy magi planning se punjal laga constitution du enact tawba implement tawgi angle da aya malai tabida sai gi any negotiation nomda aya machathak gi ta ga di madu longge ki manipur miyamna nagani aduga community gap se angala kosli ai adubu sai wani sina aina negative oina yengbai wani kai gumba yam positive oidana ngasi honorable nemsa ki gena lower post 10 adagi NPF ki honorable sina lower post 10 duna manipur kai roi haiba manipur kai roi di economically adagi boundary wise ki wa katana te economically community percent je phasana nuksina chatmina dana tinadana tanadana to koya ba adugumba society ema leadership sina semgat pangam bata agadi aina jeri duni BJP ki future da ya bright hoiba BJP de na party leite adumadi mayek segani aduga
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤएम ꯑꯃꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯋꯥꯔꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯑꯦꯄꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤएम ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ एक्सरसाइज नोइना पामिबा नोइ सीएसओ सिंगना प्रजाना पीरिबा नोइना पामजरिबा राइट तो एक्सरसाइज तौब ngamnaba नेगोशिएट तौनबा चीफ मिनिस्टर अमना ओ नोइ मथक्ता ओवरराइड तौरतनबा नोइ बु डिप्यूटी सीएम पिबिरबनेना पिरकबो ओइरम तारगदि मसी मांगजबसि था 3 मरीसिदा सुम उबो फगने रा इस्माइन तमजरी ओके